I veliki pozdrav ljudim nas ponovno u novom klipu, dobrodošli u novi klip. Danas ćemo snimati prvu utakmicu Tier 16. Ok ljudi, svi znate da smo u prošlom klipu, ja mislim prošlom ili preprošlom, mislim da je prošli bio klip kupio Ronalda u tim, tako da ćemo igrati danas protiv jednog opasnog tima, a to je ovaj iz Liga PBR, Grand CP. Odmah ćemo prvo. Evo, kick-off. Ok ljudi, krećemo sa sredine terena, moja lopta. Krećemo lijepo, atraktivno. Emenike u offside, da li je moguće? Ljudi, samo da kažem, još malo je 8000 pregleda, zahvaljujem se za to. I da je to, znači, 8000 pregleda, gotovo, to sam htio reći. Možda večeras ako budemo mogli napunit ćemo toliko. Bravo, Courtois. Nebitno ljudi, samo sam htio da vam kažem, ako budemo mogli do kraja ovog raspusta bar 10.000 da skupimo, to ćemo 100%, najvjerojatnije. Ja se nadam. Race! Golman leti, pa je, brate. Somsi. A me ljudi vozaju to. Evo ga ljudi, Cristiano Ronaldo napokon više. On je sa obje strane kako igra u Realu. Wow, brate. Dobar. Kakav gol, brate, Ronaldo. Kakav sjajan gol, gol nam se nije ljud pomicao. Pazi, opa. Gledaj kak sam lijepo sa strane ljudi kao svoj. Ovdje. Samo lijepo. Bam, protiv. Gol nam se nije pomicao. Ošto nam je. Još jedan gol. Emenike gol, brate, zapić. Давай. Ublokirano igra, uzmemo sam loptu. Bez da sam ga sakrao sa zemljom, ali brate, šut, Emenike i gol. Završimo se. Gol. Cristiano Ronaldo. U prvom povremenu jedan gol sam sve. Kakav nabačaj odgol. Još sam propustio Rozlando i samo je šutu lagano, ona je prošla ništa. Dade mi crveni. To je to ljudi, 3-0 pobjeda. Ok ljudi, dali smo na kraju, crveni samo karton, to je sve ljudi na ovom tipu. Sve obavezno lajkujte, obavezno klikujte što prije ljudi 10.000 pregleda, ako stignemo na rad, da stignemo 15.000. Sviđa vam sad ću biti da belti.